Wow! Kanindot sa mga balay. How I wish I could buy a house like this. Kumusta partner? Salamat sa pag-enter diri sa atong channel. Kung first time ka lang naka-visit, paki-like, subscribe, and click the notification bell aron updated ka sa mga video nga atong i-upload dinhi partner. Sakto partner ang imong nabasa nga title. Kung interesado ka, all you have to do is to stay until mahumani nga video, and I'm sure daghan kag mahibaluan o ma-realize sa atong topic today. Take note partner, part-time meaning dili ka kinahanglan muhatag og dakong oras para imong buhaton ni, unless kung mag full-time ka. Kung baga partner, sa laktod nga pagkaistorya, part-time ka lang or idagdag nimo sa imong gibuhat ang real estate. Pero I tell you partner, daghan na diri ang nag-part-time nga ahente, now ila nang gihimong profesyon kay nausab ang ilang living. Kumbaga, from rag to riches. Nakapalit o nakapundar silang balay, mga sakyanan, o doon na pud sila savings. And nag-involve na pud sila into real estate investment. Disclaimer lang partner, dili ko professional or kanang gitawag nga licensed broker para tanan ang akong istorya inyong sundon. But kini lang is base sa akong experience kadtong nag-start ko nga mahimong property consultant diri sa Gems C3 Realty. Ngano kinahanglan nimo mahibaluan kini partner ang mundo ng real estate. Tungod kay kini is one time, big time opportunity. Ngano makaingon man ko nga one time, big time opportunity ang real estate, siyempre ang atong gisigutan is millions. Yes partner, millions ang kantidad or presyo sa mga property. Makasold ka og property, let's say in 1 year, 12 millions, so nag-average ka og 1 million a month. Try to imagine partner, kung pila imong income nga 3 to 5% of 12 millions, and that is your commission. Ug ang naka-beauty pagyud aning real estate kay halos wala kay dakong kapital ipagawas, kundili maghatag lang ka og oras. Imagine partner, dili ka kinahanglan professional or makahuman kag college bago ka mag-start tawag og property consultant. Basta may passion ka sa ceilings or sales, pwede kayo o pasok ka. O basta partner, imo laning ipalo ang steps nga akong i-share sa inyo karon. O I'm sure mahimo kang successful dinhi sa real estate. And beside partner, karon panahona sa COVID-19 pandemic, kinahanglan nga magkaroon ta o gitawag nga extra income, dili lang ta magsalig sa SAP nga gihatag sa gobyerno kay wala ta kabalo kung kanus ani mahuman ning pandemic. Layas COVID-19, layas, and this topic today, it might be an option for you or para maka-earn tag extra income while working at home or at the office. I remember last time na nag-conduct og training si Sir John Calob about real estate training. Nag-ingon siya, if you want to earn millions, just sales millions. Di ba may punto naman siya? O dito na ako na-realize partner, kung magsugot magud ta og real estate, that is worth a millions. So possible kaayo nga pwede ta mukita og millions. Grabe partner, halos millions na lang atong gipanghisgutan dire. Pero kinahanglan ato nang i-attract kay ngano kung mahitabo sa uban, posible pod mahitabo sa ato. Tama ba or tama ba ko? So unsa pa man atong gihulatan partner, ato nang sugdan kaning easy steps how to start in Gems C3 Realty and making millions of money as part-time or full-time property consultant. Number 1, attend orientation. Ingon ang uban, kapoy na mag-attend og orientation, unya muadto pa og office. Yes partner, sakto ang imong nadunggan. Kinahanglan muattend ka og company orientation para makabalo ka for what? Company profile. Para makabalo ka kung ang company legit ba or dili. O syempre, para dili masayang imong oras, ug makabalo ka ug unsay angay nimong buhaton, step by step. Aside from that, para makabalo ka sa benepisyo or gitawag og commission nga imong madawat, inig mag-agent ka na. Di ba mao na ang pinaka-importante, that's why nag-attend
bisita o orientation. O siyempre, matubag ang tanan nimong pangutana with regarding real estate. Dali lang na siya, partner. Mga less than 30 minutes lang, mahumana ang orientation. But wait, there's more. Karong panahon na, tungod sa atong sitwasyon, sa COVID-19, all you have to do is to watch the video orientation. And never na ka mo anhin sa office para mag-attend og orientation. You can watch the video anytime, anywhere, convenient para nimo. Yes, partner, amo ning gibuhat nga video orientation para gaan na lang sa imong part ug naara ka sa inyong balay. And be sure, dapat na kay internet connection. After sa orientation, partner, let's go to number 2. Apply for accreditation as agent or property consultant. Di ba, partner, excited na ka mo join? So ang atong buhaton, you have to fill up the so-called registration form or accreditation form and sign it para ma-process ang imong name as property consultant. Kini pa gyud ang pinaka-the best, partner. No need na ka magkuha og form. All you have to do is go to the link na i-provide sa GEMC3 Realty para imong fill upan ug i-send na lang nimo balik sa amuan. And you can be able to start now selling all the property listed by GEMC3 Realty, especially Cagayan de Oro, and even entire Mindanao. We have also branches in Cebu, and even you can sell property throughout the Philippines. Number 3, master at least 3 subdivision or properties like low-cost housing, middle-class housing, and high-end housing. Ngano kinahanglan man nimo praktison, partner, kaning tulo ka klase nga subdivision. Ngano kinahanglan ka mag-familiarize or mag-master at least 3 subdivision para sa different types of clients. Diba? Kung natay clients nga mga minimum wage earner lang, mga ordinaryong tao. So you can offer low-cost housing. Doon natay mga client nga mga medyo may kaya, may mga kwarta, you can offer middle-class housing. And napuntay mga client nga mga big time like investor, you can offer high-end housing. And take note, partner, dili lang house and lot ang atong gina-sales diri or gina-deal, kundili we can offer condominiums, lot only, beach lot, memorial lots, brokerage, or even rentals. Pwede ka mag-deal under sa GEMC3 Realty listing. Number 4, posting in social media like Facebook, Instagram, Twitter, ayaw lang ng TikTok, or even this YouTube. You can market your project in that social media account. Yes, partner, take advantage the technology and the social media. Kay kung wala manggod ka na, maulahita kay mo na ni ang pinaka-trend or pinaka-wide market karon ang social media. And even OFWs abroad, mga investor, mga foreigners, you can sell a property in that social media. And I'm proud to say to you, and of course I'm happy, tungod tanan nga sales nako is through Facebook. Ang akong gibuhat, partner, nag-join kog mga groups, nagbuhat kog page, o dito na ko gi-share ang akong mga listing about realty project. Sana all may social media account. I tell you, partner, pag wala ka aning mga social media account, siguro sa mga 1 year, may laghalin kag usa. So, karong panahon na, take advantage the social media and the internet. Og ang nakanindot, narata sa atong mga balay, narata sa atong comfort zone, aron mag-market sa atong realty project. Ayaw ka bala ka, partner, kung dili ka picky with regard sa mga social media, doon natay mga free special training, natay mentor and trainer coming from Davao City, Cagayan de Oro City, and even ako pod muhatag or mo-guide mo train sa inyoha kung dili ka pa ready or dili pa kabalo sa social media. And take note, this is all for free kung ikaw makasama namo diri sa GEMC3 Realty. And of course, partner, sa mga training nato is more on video orientation or presentation. Ang imo lang buhaton, just watch the video, i-follow mo step by step aron makabalo ka. Unya, ang atong mga details sa atong mga project diri sa Cagayan de Oro City is ready-made, meaning copy-paste and post na lang ka dito sa imong mga social media account. Di ba, very easy o dali na lang? So, napaka-imposible nga dili ka makahalin og project. Last, number 5,
schedule for site tour of your client. Makaingon ko partner in this part, number 5, this is the best way to close a deal of your client. Or kaning gitawag nila nga reservation process. Kanang mag-reserve na ang imong client dito sa developer. Kay once madala na nimo ang client sa site, murang ma-feel na niya ang aura kung siya dito na magpuyo. Ug labi na nga naatanan ang iyang gipangita sa subdivision. But tips na ako ninyo partner, before mo mag-schedule og site tour sa inyong client, dapat ikaw mismo nga agent naka-site tour na sa area para mapamilyar nimo ang location. Dapat i-consider nimo partner ang kanang gitawag accessibility sa usa ka subdivision para mas madali nimo close ang clients. Like ing ani ba nga approach ba? Sir, ma'am, kani nga subdivision is dool sa school sa imong anak puhon, dool og church, dool og market, dool og hospital, ug doon na po'y amusement park and gated peaceful community and along the highway. Muna sa gitawag partner nga selling point of the subdivision. Aside ana, dapat kabalo ka sa payment scheme, either bank financing ba, in-house financing, or pag-ibig financing ba. Also, ang house feature sa subdivision, kung pila ka bedrooms, pila ka toilet and bath, doon na ba sa garahe, doon na ba sa terrace, and pila ang lot area, floor area, etc. Nga mga details sa usa ka balay. Siyempre, dapat mahibaluan nato partner kung doon na ba'y amenities ang subdivision. Kana bang gitawag nila na swimming pool, doon ay clubhouse, doon ay parks and playground, covered court, or gated community ba, or gated subdivision. So dapat imo na siyang mahibaluan. Pero dili na pud ta makinahanglan magproblema partner, kay ang mga detalye sa subdivision or house ihatag na i-provide na sa atong mga developers. Pastilan partner kung kani ma-master nimo. I'm sure ikaw ang pinaka top seller dinhi sa GemC3 Realty. Soon, fit malo ka. Then ang nakanindot karon partner, since doon natay pandemic, ang mga developers karon nag-offer na sila gitawag nga online reservation. So ang atong client, adto na sila mag-apply diretso sa developer, maski narata sa mga balay nga nagpaluap sa ilang reservation. Dayon, doon na po'y gitawag nga site tour video. Nga imong client, even dili siya maka-site tour sa actual project, actual subdivision, mura na siya naka-site tour, kay doon ay mga gi-provide ang developer nga mga video site tour. Ayon partner, ang 5 ka easy steps how to start in GemC3 Realty. And I'm sure na naka-idea karon partner, og na-realize nimo nga pwede na nimo sugdan. Remember partner, walang mawawala sa'yo kung dati ka nang wala, di ba wala? All you have to do is to act and make your first move in GemC3 Realty. Di ba ingon ko ganiha, nga if you want to earn million, just sales millions. Malay mo partner, mao na nimong gihulat nga big break this year. Diri na tapos ang atong topic partner. Kung sa tanaw nimo very helpful o nakatabang ni nga video, all you have to do is to comment yes or any suggestion partner. Kung yes ang imong comment, amo nang ipadala sa imuha ang video orientation para maka-start na ka sa GemC3 Realty. Salamat kayo partner nga nagstay ka aning video until the end. And I'm sure wala na sayang imong time kay doon na kay nakatunan ug doon na kay na-realize nga kinahanglan ka mag-start og additional income while at home or while nag-work ka. Salamat kayo partner. Please like, kung wala pa ka naka-subscribe, just subscribe and click the notification bell para updated ka partner sa ingani mga topics soon. Once again, this is partner Edwin say, nothing is impossible with God and you. Bye!